tungin tarik kyap mo makrang lai lau hingkin talmuklin to tike miswi news channel halam ka lai kung song da khai ka mata khai da o langa ka tap ka gyat ye to pipa wa lai kung song anja awan GST Good Service Tax wan da me lau ka khai miu ra MFA no to mandatory multi-factor authentication ra anja anwan 1 April 2025 leka samang alak wan salat man nuning GST na link number mobile wan jawan update takat ra update takat wan senda one time password OTP dom dawan lak humang apai wan hirat gre kenera ra anwa senda nen anu kanun ko tan senda kathau wan to corruption dom taw fraud dom taw ra ngitong pham apai leka ngitong account leka online hi ka pai hu long taw wan jawan humang new mobile number lek OTP wan apai online na hu man jang nyo wan check samang hi da hi chau ka thaw mang an nana ka man pham ko tang kai GSTP me control hi lak hi wan unmandatory number wan ke update ka sining te ra unlike ko song wan to Andhra Pradesh lam ra Andhra Pradesh le TDP Telugu Desam Party MP ko mo jok man wanjawan kan thaw po wi state gong le na ka me naw sawan puk samla kro man wanjawai wan kran da phit samang thaw po ra hi wa ping mo sa phit samang wan phayut man chu naw ka tai ko mo ta phit samang saiสึกกะทองพวกนั้นพวดุดกันนั้นพนดะแครโปมังตอหลายกุศลจันหลายติมพันบัดพลูดมตอกลาหลายก็เกรวานัดนอนจาวันระบิฮันเลวันแต่เกรเซนบัดพลูนัดนำตอนดะว่าระกันนั้นเฮวาเนติตับเนก็ตัวที่ตักไหนra credit dan kesha sanai ti ba lang hela ka to credit hu mangwan kitung beda ra lai lang ma lang he ka hup no credit wan ti kanai sining to ki annat wan jawan di dum ta it's fab n1 dom ta mang to andai ko so jan Bollywood actors chong tau Shahrukh Khan Ajay Devgan Tiger Shroff anja ani consumers court helam ka mung thau man tarik kep monat mo 19 miles an lau ha wanra isen da mong thau man win vimal pan masala he pan tas ansan ksat da khan daw he an complain tat landa ra an bi to an kot hela ka wan vimal gutka brand manufacturer wan sa ne mong thau man da ra kot he ta thit lai wan hwan lai mai ti ni yak ito kriya to mang UP le Chief Minister Yogi Adityanath wanja Narendra Modi tamprot Delhi thaikalo from dia ra UP le Cabinet Minister wan Tambul wan taprai hi wanra UP le party le ka tong wan ta in wan sandam he taprai he from dianda Indian Prime Minister Narendra Modi wan Mauritius le taimangda ra hai Prime Minister Navin Chandra Ramgoolam ka mung ponda ra anjalak to with haitit manrat session prime maning wan Indian Foreign Secretary Vikram Misri ka thau po maritime security ati lam ka Malaysia swa ti gawa ne mang wahi ka sau tanyan tangun India nang taprai wasan prai ko maning da mang to keep mahakum samla lek ano atangwadi kanan jong komo nerum krene ka grenade nak ka chokman komo sang kanda rawi ewan chokmu chun tha awi ewan grenade na pat chun tha security police army nan chong to ka bi on hu chun tha la ka ano gong ha so sok landa nerum mai
ra an to sau sau ka ne ram sau wan khan ये मनिंग हिंदी का तांगवन च मोती थोंग सिने आने वाला खुलासा सामने आ रहा कि महाकुंभ के एंट्री पॉइंट पर गुफा बनाकर एक आतंकी रह रहा था। हर दिन हैंड ग्रेनेड लेकर हाथ से निकलता था, लेकिन कुंभ के एंट्री पॉइंट पर हाई सिक्योरिटी की वजह से वो ब्लास्ट नहीं कर पाया। वरना इस आतंकी लाजर मसीह ने खुद ये कबूला है कि इसका प्लान था महाकुंभ में एक बड़ा धमाका विस्फोट करने का। ngangen tarik nan marat war cup cricket championship wan khileu ka Dubai hai ra anjalak India nang New Zealand nang final ta khili samla ra anjalak India ka New Zealand di pe ka 2025 International Cricket Championship wan India ka pe ka samla hamang ra captain Rohit Sharma ka pipaha nadam ne ka an World Cup pe ka hamang ra kin Indian song kang chung ta man la kong song hamang